Pitaju me kakav je stav crkve oko proslave Međunarodne nove godine. Stav je vrlo jasan. Dani su božićnog posta, kada je neprimjerno opijanje, prejedanje i ludovanje. E sad, to što je nama servirano godinama unazad da slavimo novu godinu, raskošno i javno, dok treba krišom da slavimo Božić, Vaskrs i krsnu slavu, gdje sve javne ustanove po ugledu na zapad i dan danas prave zajedničke proslave, prijeme i sve drugo. Teško se s tim izboriti, jer mi ljudi volimo gozbe, slavlje i slično, te nas je lako na taj način pridobiti. Tu je uvijek prisutan i stav. Šta smeta da se sastanemo, obilježimo, proslavimo? Slavili smo i prije rata i tako dalje. Spremit ćemo i posnu trpezu. Ja neću mrziti. Slave i neki sveštenici. Sve to vuče jedno drugo, međutim mi pravoslavni hrišćani ne smijemo da zaboravljamo da nam dolazi najradosniji praznik Božić. Da je Božić centralni događaj, da se za Božić sprema postom, a nakon posta dolazi i proslava pravoslavne nove godine. Vrijeme je da mi mlađi počnemo učiti svoju djecu pravim vrijednostima. Ako ih mi ne naučimo, i oni će u posljednjoj nedelji posta proslavljati novu godinu na ustaljen način. Sve to moramo pokazati svojim primjerom. Iako smo mnogo puta do sada i sami slavili u novogodišnjoj noći, da prestanemo. Krajnje je vrijeme zaista da se probudimo. Duša moja beše pusta kao suva pustinja.